sisi hadien baki paiba kibade na kacai benreu garu kilami paiba bat penlong ya kejinya rally da kabadawa sanat ikirang bas nong garu ka new trap national youth movement menta ka arpo trek brai no pra kala lei benbu da ka dorkhas shaka office chief executive member ka kasil somo district council bandawa weng no mardor yo acting cm bat kumju ru yo cm karai marwen habai kran bat kilap thai kubor uba luis dot dong ubade president ka HNYM ulong ba de kini kitang bas nong garu kibla ajing ben ni NOC nakabanta banbu kasino bat nakaliang cm karai marwet ru updiang ya katai kecing le kini kirang bas nong garu hagabede bat kene kajingya rally jung tu garu menen kesngi apo napo rangsa kana sepernihan menda kesngi ngelawan ban bo ya kene kajing tho sha chief executive member jangka KHDC handrai abang ilalet yang tu 41 bat nakaliang jong KPR ki orang bang intep laiwan man tengin report ban apu ngilabo tang kajing tho rangkap begini ki documents ki ban lapha she bonba mo kini ki documents ki kisaki ki satar ki ba ngidawa na kadis council ba kadai ban pendo jat ya kini kirang ba senong garu ki badan haporat morwat kami ki kot ni submit menta kesingi syau CM syau UM jong ka ilaka bat syau leader of opposition jong kadis council ya hakane ka jing tho ka subject hi kalong ka jing dawa pan weng no mardor yo acting CM hima meliam yaw si imrat marwat bat ban weng no ika kentien nong penya senong na ka meliam ak arjar nyaw administration of meliam simship rules arjar khatsan ya ka bade bukan ni ka points ka ban kong baling dawa ya ka jing weng no yo ne acting CM ba aina manik CM yo si imrat marwat u ba kensing CM nang ta bat ban delete ya ne I kentien nong penya senong na ka meliam ak namar de ini kentien nong penya senong ibala penlong ikini ki garo bakin sngau bakil ade gerang basno menen kasngi ni I baki ong baki dan hadu sampau ndreu teli ki snong ki badan hapo karat marwat tekai ke bang instruksi kalong baka dis council haka RTI ke bang file house nam arjar khatsan na ka hima melem ka a yang atang arpo prateli ka hima melem ka buri yakini ki sampau ndreu teli ki snong ka a yang atang arpo prateli kamot marsiteng na kata kelam adjektif ina tekene kede kecing le arsap jong uneu acting CM juga imam melit ya ke ai gabang lapan hak ji syapa le ngipan ya ke RTI kalong bangin tep benia ben peben ya kecing don kene kisnong garo hapo karat marwat ya haden ba nilalap ya kene kecing dawa jong kene garo menen ki ong ba ngikwa ban yo sanat kasanat kat kum kerti ke dustur jong kajak benriu neutrap kat kum kene ka appointment of CM and succession of headman jangka hima meliam ka kedau syai ke ong ba ka sanat kadai ka kenten kasih ke ban atang sikirang basnong kasih amla ban sanat ya kirang basnong garo tekene ke jing dawa jing garo kalong ka bom songnia ba kalong bean beriti namar balai ba kini kim dan hak milakran na kapor sekapor bagi garo kide tangki rayot kimla aban wan aktra po gari gejungi kimla aban banwan kamtra ka khando ka siap gejungi bat hangni ngila ban pensisya ya kecing le bean jugni ki garo ha kani ye ka ban kong pi kani ka certificate ka NOC ka ba kini ki garo ki spotli ki snong garo na padang jam kini ki ba ha ketuga spotli ki ba ha po ki pentreka me ka kasino ngatra pidang kan mau kita gini ki garo kira basnong garo ki bakam de ko migra basnong ki issue kena kan osi nak benta ka kasino pakai ka basngau samut kalong bau simrat marwat accept kini garo ko migra basnong haka meeting haka artrik jong bana bakharwe arjar puar ngidon ka meeting baru simrat marwat bat ki rang basnong garo nangta bat ka hima melem apo hima melem hak te kesngi na kaliang jungi keseng la krensyai bangem pediang da lele em gi garo kin bat ya kene ke kentir ram basno namar ha kene ka order ka ba ka hima meliam kala ai hi sakini gi garo kalong ba la itho ya ki tangkom kino penia sinong te hangne ka ba pra la tho ka muhor sil de ban bo kum nong penia sinong no headman sil long no means no te te balik kini garo menen ki pelong meeting ki ong na ba ngi don kam bariok sana no halor kadu kunung rem te lara ka ja kumni kini ki garo ki wanra ya ka jinge per ja benre wa pedang jongi garo namar ba
ngi ki khasi ngimla balik kam nok ma po Garo Hills dalele ru em kinum alat gi Garo banlong nok ma ya ki khasi jungi hapo po sam jong ka Garo Hills Autonomous Council balai menta kini ki claim ki jinglong rang ba snong ha po sam jong ka KHATC te kene ki jing tlot jong ka khasi Autonomous Council namar ba kai ka ba penlong yang ngi bangin wan hangne kalong bang yu i hadien ba ka melim a arjar nyau kala kadau syai dau tu nong tho menteri pathau in charge ng ilaka ula tho syai tu kemelim ak ba ke jing penmi kemelim ak kalong banri ban sumar kendong i kirti ke dustur ubarim kat kum ka sencar ka khadar ju ki ma khasi harai la kalong kum ni ka pen i ba ka hima melim ka contradict dalade le ya kini ki an ki bangla shna na ka banta ban penne apan sa ya ka sencar ka khadar kat kum kirti ke dustur jo men barim jo ka brim ni trap ki pen khen dalade dah hang ni ngila ban ui bahkan ni gadis council kala oka hima muliam kala penken ya kini ki an ki kanun ba kata kalong ba hakani ka we lele unius imrat marwat pm des imrat marwat andorba u issue ye kana kasana sha une usten marak ude we unius imrat marwat boleh ingi tawa ban we unius imrat marwat ba di acting cm kini abra armut kidam ti la da kim dot ti boleh cm waktu cm umla ban suspend unius imrat marwat uto angne sanar pi arjar arfuar arfulai dan suai Januari arjar arfuar kataru letas kamu mod bau news iem lada udah kuasi udah ban tip ya kesencar kadar jong kejak berdua kujungi hari namar bau udah kuasi tip eru ya wah sanat kulmar kini Garo boleh ka contradict ini ha kene ke order lah tho syai kini Garo bakim lah ban kamel dia kum kinong elam senong tie kum kirang ba senong la sya iki ban peniat kum kinong peniat senong tang nak betak kejing bha ju jai ben Garo bat ha gane la tho ru kum ni ba phimbet ban perian ba phimbet ban di jaka bat a jaka la ne di jaka hano ru klem kejing tip us imrat marwat bat jing menjor ka dorbar us im hema melim la kadau syai hare kat ni ki siti pin e kilan yus bat kini ki kam bean ki begini Garo kila Agriculture Land Use Declaration san yang tu hetman nagrabil hangneru nagrabil land holding certificate ye obor na igini ki Garo kiwan issue certificate ye gini ki para Garo jongki hapo kabri hne trap ka jungi haba karti sansar jo jai bendri ka khen ki kum kiraya pale kini kiwan le don bor kabri hne trap jungi dai hangne kum keseng ni ong ba ya ki parari jungi khamtam ki darbar snong wat pan sayo bsen ndau la sa sapok kala kalong ye ki Garo menta ndagela saat kala bonpa ki mut pok kala ye jat bendri ko jungi mono babi mde ba ki bit maki ki bit kini ki dos char sini ki jongi namar ki jing bit spa ka jungki ngila tho shar wa tu ki siti shau cm niong ba nakaliang jung cm udai ban pan khen mardor ya acting cm jong ka hima melim bat ya simrat marwat namar ba kini ki arngot ki thau kini ki kam perkulmar po ka hima ko dai kini ka arngot be perkulmar ha ka ju kapor ngan perkulmar ye phi ha ka artrik ubna ba khatwe arjar arpuar ki pras ki media ki la po ya po yeng dorbar hima melim hak tu sngi bangilong meeting rangkat ba ka hima melim bat kira Garo orang basnong nang ta bus imrat marwat ba ka sang echen wayam ha katai ka sngi la ya menjurru da ka hima melim ba kin sapha no sha ke district administration jong ka Ribohoi district bat sikilan department par khoj ya ka notification ba kini kilan department kim dai ban itho sho ya kitu ki kot kisla barawan ra de kiram basnong Garo hare hadu menta kacingi keran tu singi kalong bakin pak kopi singiru hadu menta ka hima melim kampat pendap kita kejingkula ka bapen i bakila ale bean halor kini ka rai ka bangila era tu singiru ka artarik haru bana karwe te halor jong kani ke jingle ngem pat sir ban let yang security council bat ha kani ka de sen ka bakhado namar hadis council ngela da pak city nadu penai Julai Arf santrik bena Julai arjar fuar kajing dawa ban weng mardor gi gram basong Garo nadu Julai Agust September Oktober November Desember nru penai san penai minta kadis council ka klam sngap ya kajing kerpat kajungi nanta
hang ngi remind biang ya kene haka kharsau tri usap temar arjar arfuar shau CM Jogdis Council nyong sar ngau bha la dolong ka bawar la wen mar dor kini kinong peniat senong kibala sim kabu penbankum kirang ba senong uneru kaju Jogdis Council udam cigitai bat ka hima melim uhima melim usak kontrol la Jogdis Council daina kata katau ba Jogdis Council haduk menta kam tre ban wen u ainam CM kum acting CM kat kum ka appointment of succession of CM San Hadman of Chief jangka 1959 jangka Jogdis Council kalak kedusha ba bantung acting CM tat hadu nriu bana la ban po ikikum ke acting CM uni waina matau ladan hadu laisnam balai kejikeli kalong balai baki penne ayu hadu laisnam kane ke i bakadan kejinya thiet ya dia ke bejor hapo ka hima melim bar Jogdis Council bar kum malong mentang hitap bekidan Jogdis Council ka penlong ki hima melim tangkum ka caka ka maispa KMDC ki bat lot ya kayo ki bat iki parking ki bat iki yu baper na kata kadau kem kwa ban bo ya si impura sisen balawan si impura kem yo la sio ban interfere ki kam cukai hima tadi kene ka jinglong buto jong Jogdis Council jong kene ke isi ke pelayaran da uba Titos Khan ngila perken mau yu nadu ubna Julai hadu September bat mentang ya pak biang bat kene le sia kala bandai kelas request ka bangin perken mau Jogdis Council maybe how last week jong January kala aban me ke jing khang talai Jogdis Council ngila that bat sngap dan tan ke jing ya sya ke jungi ke penlong ngi bat sak kren banyak ki pai ba kiong ki berngam si berngam dalapan ira ka kam kiong para khasi tendong ngi ha perkhat te ha ka bede kane ke benta khadu yawahi keseng ka kentu kini gigaro kimdai bat sngau khrau bakidan hapo kabri new trap ke jone kan sapoi ka por bangin I quit notice kini gigaro ke badan hapo kabri new trap namar khasi jungi tan se garo hills tam kini garo ki ban buha snong be an po sam negeri kisi telada ki ong menen bangi persya ki NGO ngim sngau ye namar ki persya maki halor ke nongrem ke balong be an kimdan hak kini ki garo wat bakin thiet jaka apo kabri new trap ke jongi kimdan hak te hak bede kene ke benta he ngasngo ban sai pat ban pen ma pi ya kene ka notification kepala ai da Jogdis Council sha ka hima meliam hak arsan trik kunai match ar hajar kasal kabong kumni house ia meliam simship subject kajing thong ye kirang ba snong ki ba ondai na kajak beriu khasi hapo kisnong ba ha akirat rhythm hima meliam kani reference number mo dated arpunreu November arja khatlah Jogdis Council ka pha ya kani ka notification sha ka hima meliam ha kani long pa yem ha ka bede beketik subject bala kedau haneng da kani lap tha yang ban ong ye pi bakam long ka ba syong an lane don nong rim ban thong ye kirang ba snong ki bom dai na kajak beriu khasi kum mala de pensya ya kesiti datat nyau khatwai arja khatlai tat adu bandala manwanra ikjing penkela amen man hapo ka Council Autonomous Council appointment of CM deputy CM electors and rang basang melem CM ship ak arja nyau hak bede kini kakam hanrai namar kajing dat kam jong kitu kisnong bat kam tam ki pa nang snong hangtu hila ban syuai kajing itu ya ki da kebab ai ne pun ku borker pangi ki kum kinong peniat snong handrai om kum ki rang ba snong kala asya ite kena notification tikini garo menen ki ong ngi persya Jogdis Council ki ma meliam ngi dai kinong snong jung kari India are ngi klamong ki ba ki dai ki illegal immigrants ngi ru ngi klamong hara ngi ong ki ba kimbet ban taba kulmare ka bor ka ikhtiar ka bam dai ki jong ki namar ki kita la ka jang ka Garo Hills Autonomous Council kimdan kam dai ru ki kum kata kapat an parcel jong ki bakin claim me kene ke sejar kene tak jing la butu jong ka hima meliam Jogdis Council bar syu thau kita ka an apa ka meliam ak hana ban besut itu kentien nong tintin nong penyak song i balong bean kene jing la bean beriti jong Jogdis Council bagi hima meliam bean beriti kamu riu kim sungu tho ya kata namarap kamdan hakano ka jing tho ba yaki garo la ne kinu bom dai kasi anla ban bo no paniat sno hak caka bakin panbhai ki an banong matong isna panbhai ki an jong melem ba
hak jaka bakimton kita ke circle rang basong in perung itu circle rang basong man pet ikini ki rayot kibo banda ka ba aibor ikini ki rayot hak jaka jong ke bakin kontrol maki tekani kadai ka bangi syaktia ka influx ngia khon na ka por influx kenam la bele la da kini rang basong jong ikim kala bomon kini rang basong bagi CM ki balilam ngikran spesifik ikiti ki balilam ki jaka ki puta ya kitu ki balai abhang ya aji giro kisim girang ba asnong gi baida ki jat berdung ya ro iki ni pen ku buram iki da kanam ke buram ke babah hari kitu ki mandiri nginong da kan mau bah ka wei kesngi ndap la along nong tong hari la jong pen sa phai pen phai skadiam ru pinam yo jingsop pen phai sikamon pinam yo jingsop walong nong diri ko ki nong sincar sno ni ko an pen kan mau pi ba ka khandau ka siap ka de jong pai ba kam de jong sim kam de jong u menteri kam de jong basan kam de jong siamrat ka khandau ka siap ka de jong pai ba ka de jong u khono hajar kam de jong usim de tong nong pai ya usim la jet de ki darbar kor ba ki darbar ra ba ki darbar snong hare ko malong matang i ba kata gizing long sim i ko makadi ka nong kenti ka jong ki jadi thiat kat bomon tengis ngau ban arsai senpan ya ka hima maliam ke council shem immediate action ya kane ka kam lam kumta first week or second week jong January kala aban poi ka por bangingin khang tala perjak burom ya ke council namar kane hala that kini kiti ki bangil abuk kepeni bagi prat ji kini kiti jong is dosbin kata ro mental di for election ki kan bas election ji yang ye jai benre ki pai ba kini bersngap badi berthau bhai kini ki MDC ki jong ru ki bela election mata mar kini hi ki badi